Tribunal Constitucional Wasipa Hallarijkaj, Hinayataj Iskaykaj Salakunapim, audienciata ruarunku. Abogadokuna rimariininta uyariykuspankum, botanapaj sajiratamunku, pichkachunka iskayniyuj Constitucional mañakuykunata. Miércoles chunka pichkayuj punchaw junio killam, iskaykaj salapi juñuranakunku, umayij Gustavo Gutiérrez Tixi, hinayataj Francisco Morales Arabia, Helder Domínguez Jaro magistrado kunapiwan. Viernes chunka hanchisniyuj punchaw junio killañatajmi, hallarijkaj salapi, audienciata ruarachinku, hinaspa botanapaj sajirunku, iskay chunka suktayuj amparo mañakuykunata, tawa habeas corpus mañakuykunatawan. Kaypim tinkuranakunku, umayij Manuel Monteagudo Valdés, hinaspapas Luz Pacheco Serga, César Ochoa Cardich, magistrado kunapiwan. Iskaynin audiencia kunam hallarirurja chunka achikyay pachata. Tribunal Constitucional Televisión nintam hawarachimuniku, hinayataj Internet likankunata.